Жларбжаратви афонд Апсны Ростовтви Айчкара биофармы яхя учимчири галит хорчали аус зуа хучква реабилитация центрква ацхырара рзыгырдит. Ари ахтас ялахон корреспондент шеки. Жларбжаратви афонд Апсны аусура ялагаешти хышықса ирылагӡаны, изныкымкәа ауаа ргәабзиарашьақәа ргыларҭақәа ирыгу ирыбзоу еилкааны, техникала финансла ацхыраара рзыҟанаҵахьеит. Иара убасгьы ацхыраара зҭатәоу ахәыҷқәа рыхәышәтәразы ацхыраара роуртә еиԥш аиқәшаҳаҭрақәа рыбжьарҵеит афонд Аԥсни Ермантәылатәи ахәышәтәырҭақәа руакеи. Афирма биофарми афонд октиабрзы ирыбжьарҵаз аиқәшаҳаҭра иабзоураны раԥхьаӡа акәны хқалақьк Очамчыра Галт Ҟәарчал иҟоу ахәыҷқәа ргәабзиара ашьақәа ргыларҭақәа ацхыраара рзыҟанаҵеит Ростовтәи афирма. Апсны и абрюза реабилитационный центр го ехело, а хоть кое ачбизу кое хамо, обреканты дорогие дара обре ирыдыркал, ацхрары хартет, ехена хазги есть шукса юнт, абат реабилитационный центр го ирыгу зиги ацхрары рахтарс хагуйтоп, ехеги очамчиран бихалаган, абрюза гал акала качехо, побран бегит кварчал хасуд, дари хартас список ла иртахыз янырца зиги, яхоны Ростовын перах яргет, юларбжерти фонд Апсна ахсел харге, обри ацхрара хамдаква яцахцаны ирахтет. Иахьа Жларбжаратәи афонд Аԥсни Ростовтәи афирма ирхаҭарнакцәа Очамчыра ирырҭеит акондиционер. Тҟәарчала абаҩрҵәыра амҩаԥгараҿы ухы иаурхәо амругақәеи, атәарҭақәеи, ақәиарҭақәеи. Самырзаҟантәи ацентр иарҭеит ателевизор, аноутбукқәа, апроектор, амузыкатә уҳәа егьырҭгьы. Ас еиԥш иҟоу акциа иабзоураны агәабзиарашьақәа ргыларҭатә центрқәа рҿы иҟоу ахәыҷқәа ацхыраара роуеит. Ари аҩыза акциа мҩаԥысуеит ҳаԥхьаҟагьы шықәсык ахь ҩынтә. Дениза Гергиев, Саида Гуха, Апсу телехоплюс.